مردم تاجیک، ملت تاجیک باید بداند که کسی از ابرقدرتان، نه روسیه، نه امریکا، نه ایران، نه ترکیه، نه دیگر و دیگرش در روی دنیا هرگز منفعت ملت تاجیک را در مد اول نمیمانند. و طبیعی است که در جنگ نبرد سیاسی و بازی های اطلاعاتی، چون گفتم که در آغاز سازندگان این رادیو یکیش گفته که این خدمات جنگ پسیخولوژی است، در واقع پسیخولوژی مردم، شعور مردم را با واسطه این یا آن خبر دیگر میکنند. با نام الله بخشنده و مهربان، سلام و صلوات بر رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نهایتاً به یکایک شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگویم. دوستان عزیزم، من متاسف از آنم که امروز رسانه های داخل کشور ما تاباور نیستند در این جنگ اطلاعاتی. به چه خاطر؟ شما هم شاید در زیر نوار فکر و اندیشه هایتان را می نویسید. گرچند ممکن من حساب معینش رو نمیدونم، ولی تخمین میکنم که در رادیو آزادی در بنگاه خبری تاجیکش امروز حداقل باشد ممکن 40 نفر کارگر دارد. ولی هر کجا که اگر شما برای گرفتن خبر رو بیاورید به اینترنت، پیش از همه خبرهای نو، تازه، خبرهای چی گویم اکنون گوناگون جبهه یک طرفانه از رادیو آزادی پیدا میکنید. اگر شما میخواهید درباره یگان مشکلات مردم با خبرزایی شوید و ببینید که همین مشکلی در کجا است، در شبکه‌های اجتماعی وقتی که زاپروس میدید یا اینکه با جستجو میگذارید، خبرهای رادیو آزادی پیام چیده میبرایند که همین مشکلی ها را بررسی کرده است، موضوعها، نوارها، فلان و بیمدان. در این جهت البته این خوب است که مثلا برای بیدار کردن جامعه شهروندی آنها نقش میگذارند، ولی برای منافع ملی ما، من متاسف از آنم که رسانه‌های دولتی ما، رسانه‌های غیر دولتی که در حدود جمهوری تاجیکستان هستند، فضای اطلاعاتی ما را خالی کردند. وقتی که دلخواه خبر یک طرفه نشر کرده می شود، او خواه و نخواه از مردم، از واقعیت دور می شود و در سرگاه هر یک رسانه داخلی که شما اگر از تاریخشان آگاه باشید نظر کنید، سبب مشهور شدنشان هم زمان همین بوده که آنها مردمی بودند. چرا مردمی؟ چه خیلی مردمی؟ بدون خاطره که آنها از حیات همروزه مردم، از مشکلی ها میگفتند، از پرابلم ها یک گزارش داشتند، خبر داشتند، یک برنامه ها تهیه میکردند، مقاله ها نشر میکردند. ولی متاسفانه امروز آهسته آهسته همه اینها از بین رفت. تنها بعض رسانه های باقی ماندند که خبرهایشان یک طرفه است. مثلا پیش وقت اگر خبرگزاری آزیا پلوس بودم، اوستا بود، آزادگان بود، باز خوب چندین یک خبرگزاری دیگر بود، همه اینها آهسته آهسته از بین رفتند. یعنی و همین روز باقی مونده است یک خبرگزاری که پیش وقت من هرگاهی که مثلا رو می آوردم برای یک خبری گرفتن، در برابر همه از پلوس خبر می گرفتن، چون می دونستن خبرهایش صریحاً، واقعیاً و سری وقت پیشنهاد می شوند. امروز متاسفانه از بسیار نمیدونم چی سبب دارد، شاید سببهای به دیگران معلوم است، که این خبرگزاری هم دیگر خبرهای صریح کم دارد و موضوعها را بعضا نادیده میگیرد. در رسانه‌های دولتی باشد عموما نیست، فقط تعریف توصیف با همین الوداع. ولی تنها با تعریف توصیف حیات اجتماعی جامعه پیش نمی رود. مردم خواه نخواه احساس میکنن که چیزی نگفته موند و بنابراین اکنون مردم همه رو آوردن به خبرهایی که در رادیو آزادی نشر میکنند و با واسطه همین خبرها، با واسطه اونه که امروز آنها رو می آورند به یک مشکلات مردم، شما گوش کنید که دلخواه دهقانم، دلخواه کارگرم، حتی کارکنندان خود حکومت از سطح بالایی تا به عادی‌ترین کارگرش، سحر یکم وقتی که چیکار میکند به نزدیک کامپیوتر میشیند، اول چیکار میکنه؟ اول صفحه رادیو آزادی رو میکشد که چی گپ نشر کرده است. دیگر نه تلویزیون میماند، نه رادیو میماند، خب نه یگان سامانه اگنسی های اطلاعاتی تاجیکستان را میکشد که ببیند چی خبری نو است، چون که میدوند که خبرها یک طرفن. یگان سخن موثر احتمالاً در آن پیدا نمیکنن، به همین خاطر کم رو میآورن به اون سامانه. ولی این چیز باعث شده که امروز فضای اطلاعاتی تاجیکستان ما رو گویم همین یک رادیو پوره اشغال کرده است. پوره خبرساز است، خبرزا است. 40 نفر کجا مثلا تخمین کنیم
ва армияи бузурге ки имрӯз дар васоити ахбори оммаи тоҷикистон кору фаъолият доранд, чандин радио, телевизион, агентиҳои иттилоотӣ, хабаргузориҳо дорем, вале мутаассифона агар ҳисоб кунем онҳо мумкин 4000, 5000 ё 10000 нафар коргар дошта бошанд, дар баробари 40 нафар рақобат карда наметавонанд. Сабабаш чи аст? Сабабаш ин ҳам бошад он аст ки муҳите ки онҳо кор мекунанд имрӯз пурра ҳаёти иҷтимоии мардумро нишон дода наметавонад. Дар хабарҳо фақат ободкорӣ аст, масалан фалон аст, беҳмадон аст, дарахтчинонӣ аст, бино сохта шуд, фалон як соҳибкор фалон кард, вале аз мардум дур шуданд, дигар наметавонанд ки ба дарди мардум бихӯранд. ман гуфтам ки дар саргаҳи ҳамин радиои озодӣ департаменти давлатии Штатҳои Муттаҳидаи Америка меистод ва меистад. пеш аз ин то соли 1970 чанд буд багмон 74 хато накунам агар, мегӯянд ки ин радиоро ки он замон ба ду тақсим буд, радиои Аврупои озод ва радиои озодӣ, аз ҷониби хадамоти ҷосусии Амрико ЦРУ маблағгузорӣ мешуд. чун то он вақт департаменти давлатии Амрико худаш ҳақ надошт ки маблағгузорӣ бевосита кунад то манфиатҳои идеологии Штатҳои Муттаҳидаи Америка дар кишварҳои пасошӯравӣ ҳимоят шавад. Ва акнун оҳиста оҳиста ҳамин хел ҳам шуд ки аз рӯи қонунгузории Амрико карданд ва имрӯз департаменти давлатии Амрико бевосита маблағгузорӣ мекунад. ба гумони шумо ҳамин хел аст, барои мардуми тоҷик ҳам дӯст доштан як радиоро овардан, гуфтан аз проблемаҳо мушкилоти ҳамин мардум гап занад, обод мешавад иншаалло. хуб, албатта ман миннатдорам аз онҳое ки кор мекунанд дар ин радио, аз шаҳрвандони Тоҷикистон, вале мо шумо бояд барои давлати худамон, барои миллати худамон кор карданро ёд бигирем. имрӯз онҳое ки дар ҳукумат ҳастанд бояд инро хуб дарк кунанд ки бо маҳдуд кардани васоити ахбори омма онҳо ягон бурде ба даст намеоваранд, баръакс бохти онҳо аст. чун фазои иттилоотӣ холӣ мешавад ва эшон маҷбур ҳастанд ки акнун ин фазоро тақсим кунанд. агар ҳамин расонаҳои озоде ки қисман аз кор баромаданд, хабаргузориҳои озоде ки дар Тоҷикистон буда аз кор баромаданд, эшон фаъолият мекарданд, имрӯз мумкин радиои озодӣ ин қадар маҳбуб намешуд. чун расонаҳои дохилӣ имконияти фарохтар доранд барои пахш кардани хабар, гузориш, навор ё таҳияи мақолаҳо. вақташон фарохтар аст. вале ҳамоно ин ҳама нодида гирифтанҳои ҷузъиёти дар назари аввал на чандон як муассир дар ҷанги иттилоотӣ. сабаби он шудааст ки фазои иттилоотии моро як расонае ки аз ҷониби як давлати муқтадир абарқудрат маблағгузорӣ мешавад, қариб ки пурра зери тасарруфи худ даровардааст. касоне ки дар васоити ахбори омма кор кардан медонанд ки дар ҳар як хабар метавонад сиёсат бошад. хабар сиёсат дорад. ҳатто як навори оддие ки аз манзара ҳаст, он дар он сиёсат буда метавонад. дар мусиқӣ ҳам сиёсат аст, дар суруд ҳам сиёсат аст, дар ҳама чӣ. пас дар баробари ҳама мардуми тоҷик, миллати тоҷик бояд бидонад ки касе аз абарқудратон, на Русия, на Амрико, на Эрон, на Туркия, на дигару дигараш дар рӯи дунё ҳаргиз манфиати миллати тоҷикро дар мадди аввал намемонанд. ба воситаи ана ҳамин гуна расонаҳояшон эшон ғаразҳои худро доранд, манфиатҳои миллии худашонро ҳимоят мекунанд. ва табиист ки дар ҷанг набарди сиёсиву бозиҳои иттилоотӣ, чун гуфтам ки дар оғоз созандагони ин радио якеаш гуфта ки ин хадамоти ҷанги психология аст. дар охир психологияи мардум, шуури мардумро ба воситаи ин ё он хабар дигар мекунанд. аз мост ки бар мост. ин айби касе нест, айби худамон аст. чун мо мегӯянд оби даҳони дар лоиқа аст. аз худамонро дастгирӣ намекунем. мемонем то дигарон биёянд ва барои мо чизеро таҳмил кунанд. хабарҳои нашр кардаи телевизионҳои Русияро нашр мекунем. радиоҳои аз ҷониби департаменти давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико маблағгузоришавандаро истифода мебарем, вале таъсиси хабаргузориҳои мустақилро дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон
رسما اجازت میدیم و رسما اکنون خیر محدود میکنیم. در آزادی وسایط اخبار عامه مانع میشویم. انا بعد میگوییم که فلان خبرگزاری فلان و بهمدان و اینا. آنچه که بود نظر یک شهروند، یک کسی که در این ساحه کمی هم کار و فعالیت کرده است. ما و شما باید در داخل کشورمون رسانه‌های آزاد داشته باشیم که بتوانند خبرساز باشند، واقع نگار باشند، بتوانند واقعا رسانه‌های مردمی شوند. در عکس حال وای بر ما که در این جنگ پسیخولوژی، در این جنگ اطلاعاتی بازیچه بیش نخواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.